Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. L-esibizzjoni artistika In Earth on Earth, Archives of Matter and Ritual tesplora fit-tettall oġġetti magħmula minn materjal bħat-tafal u l-konkrit. Grupp ta' artisti jingħaqdu flimkien biex madwar it-tema tal-kursità u l-libertà fl-arti joħolqu esibizzjoni interattiva bl-isem Whimsical Inquiries, a Visual Exploration of Curiosity. Il-film 20 Days in Mariupol inħadem dwar grupp ta' ġurnalisti li kienu qed jirrapportaw il-bidu tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. It-tema tal-gwerra u l-konflitt u anke r-rieda għal paċi huma l-protagonisti tal-esibizzjoni Enemy, a Peace Conference, li nħadmet minn artisti barranin u tgħaqqad dixxilpini differenti.